ole tu ma chuan vain lampanga purabadra mo roi tele chief minister pulal to mate an zona le an chana impact te kan tir ho le do ni chuti rolin BARYL mo kan mizo me che chuan em mai po aron tong chuak ve bokani uluk ta khalawin ang che nia kan hriat theu angin Autonomous District Council Pathum te so India Constitution 6th schedule to the Constitution of India noya thu nei na rang nei an nia kan hriat angin kai ni 7th schedule noya state sarkar chuan thu kan nei ya so tiang chuan an mania in real bolan mania rorel na fel tak te pon nei an nia tin and Constitution and Conduct of Business Rules te po an mani chung ka chung chang an in real bol na tur CCB rules kan ti mai thin kha an nia ti chuan tun na ya hian hey be sei lo takin kan traffic lo ka ria kan host te po hian pu speaker kan ria ta tulin ka ria a hey kan member za tak pu RM chakma pu rasik mohan chakma ina CEM ni chunga MLA ni bok la ya hian Office of Profit dan bo chiang dewa puin so called notice pe kania hi governor instruction ni chuan kan governor hian dan hi chiang chia lo mani o ti hi opposition za omvio na governor ming timela depo han lamri la India dan pui kan en chuan Office of Profit chungchang hi an Article 191 disqualification te dan phung pu speaker India dan pu ya hian in ziaka tin disqualified dan tur chu Article 192 chiang takina in ziaka chu ta chuan Office of Profit pu speaker rem tina in Office of Profit chungchanga in disqualified tur chuan governor in atithaya mase governor khan ECI approval ala ka ngai ni hi chiang dewa ka hrian na chu keima chungchanga po kan ZPM U10 Office of Profit bo chiangin governora complainant thena governor in ECI a thena ECI in ruling feltak judgment on siama thiam ka chan na te kha chu kan hriat vek kha tin kan sarkar chunga po hian gazette copy te governor danangin governor thuchuak le ECI thuchuak gazette copy milan chua sakte kha kalom committee kan suitel dua chuwang chuan pu RM chakma a hi so cause notice hi DCMA department na peturan lawang anlung oi lawati swalte nei ni chuan a thlen na tur dik taka thlen tur ani mele ti kha kan soi dua chu tiang tho chuan tun na ya tho LADCCM pu vizir sang chungchanga so cause notice nge ka hrechi alawa engani court decision bozuin DCMA tangin hriat tir na nge so cause notice thomo na pu speaker pe kania hei hi DCMA hian so cause notice pe engamo lung oilo na nei ni point a chairman a zok khen tur ni na langa LADC chairman a total chuan chairman chuan arwan du chuan governor arwan tur ni chu wang chuan heng so cause notice hanin pekte DCMA ti hi enroll lo na governor enroll na nge ti ni em ti hakan zon non le tiang zona kha chuan governor enroll lo ti ni a hret pui lo ti ngai lo ti ni a heng pati case a hian governor hian het tur hian ti mi ti hakan zon non le ni chu ngoi teu governor in a hret pui em ti khan mo zona ber chu as a thu zir han soi ve de ngai te hi om ve a hret thiam thang ngai ni a in minister bila poi soi ve tho kha district council chungchang ania kan assembly hian in thui tak khi kan soi thei lo te po mai theng po ni se da le dun lampang kai noi thil ania he ta chu thui tak kan soi thei lo mai thea a zona chu chiang governor ni set pu em DCMA in so cause notice a pem mi ti ani kha kan house leader in nge soi du ani test soi tu in lo so speaker kan soi du chu sina khan hachak bial member zom takina ran zona kha tuna hian kan MLZ nga MDC ni kopte an oma chu governor in angai poi moni an mani district council chunga member ni kop oilo na dan an nei ve ni ome
tin he hausian kan sarkar hian anei bok ani chung dan pani chu an bo chian ni ala na wangin file hei hi zo chian turani aron tia governor thupe kakal ania ti chuan an lo bo chia ania disqualified thei tu chu election commission anilo khulama thena ngai lo kan speaker hiani kan speaker hian adu chuan a disqualify nga a khongai deuh chuan disqualify lo anga thunei na nei tu chu kan speaker hiani kha kha han soifia a tha in ka ria tin kan district council kan speaker in office of profit nuaya dan bochia a disqualify it is qualified in dan kha kan house leader hian nimthil lo sela patho Pu speaker office of profit lamani lo dual membership lamani hei thu randai ni khan kai noi chen lova azo na zo tu kha chiang lo 7 schedule ta kharon soya 7 schedule ta chu union list concurrent list state list so na dai ani til hi khia chian de wa tha Pu speaker district point of council clarification khachu thu oi lo ti khachu om lo nia Pu speaker please khia do point ni of kan zo be clarification pokang chumale District Council chuan CCB rules kan nei ve MDC le MLA te MDC le MP te akop the ani ti chiang ti giak chu Mizoram state hian kha dan ve tho kha kan lo pasa chu bo chiang e chelo ti kha governor in khedua chu wang chuan in soifia na chan sa pe ni ti chuan na to pa thu chu ati tluanga ama ro chu MLA tanga ban thei tu chu kan speaker ni dan an bo che chuan ale ni he subject hi soi lo a lo bom khop me ni thil hi ani dan thiat zel ta hi tha Speaker Kalome, Agriculture Department Minister Kazona chu heihinia Pu Speaker remti na in January ni thum sang ni som ni palia thuthar lakhom tu tena an puan chwa tak ang khan aizol ko chwa hian wholesale market pali siam turania khang munli te kha than felani to em tin athan dan ate funga kha e khonga in min shil theisela entirnan mun ma sarkarina ane dana nge thlai thar chwalama nge ti te kha e criteria kha khonga in chiang takin min shil theise kalom le ang Pu speaker kalome chang turin agriculture department chang tu Pu PC vanol rota no somang Aizol South Team member pi BARYL vanei sangi zona ko chua wholesale market palisiam tur tikha ne kan lo soi to a hei hi sarkarin vegetable supply chain hi angai poi mo le dona kan policy te po nia chu wang chon chumi bo zuen tur chu nia amun ma than chung changa hian rom man na nge siam to te mem ti lai kha chu tuna hian ngai to me ka nia a criteria khan pa siam wak thei po ni lova sarkarin tuna office mun kan lo nei sa to omani chuan chung te po chu kan en zui kan en photanga tin kan la nei lo na huna te thei chuan kan zir chianga yang chuan malak na fel fai ta kan nei tum ani ti kha ka chana ni ka lo me Pu speaker hi ngai tu na miti kaltui le ni ti ka ta lang dua Pu speaker irem ti na in det ni som le par oga sang ni le som pariat ZPM press release number B01/2018 das ZPM PR/69 achua pulal do ma voina conceive minister zam tak ni tai na Myanmar asin tuma atu soya ta la na khan MNF president Puzoram thangale Mizoram Chief Minister Pulal Than Hall aten Myanmar anlo han to chungchanga Pulal do ma chuan khovel puma zo na thak in pum khan na ngai tuana phalo hroi tu kan nei thine poi tak zet in ka hria ZPM kan sarkar chuan khovel puma zo na thak en kol tu tur minister in charge kan siamang alo ti thu te min ngai tu chuate ni Pu speaker tunu na hian lo sarkar ta ngai maya khovel puma zo na thlak ten kol tu tur minister voi ni thla kan la nei lo ra chu van doi thlak lein ka hria chu tiang minister chuan voina kan official resolution te hi chu tiang minister chu lo nei tai la lo ken ko ta selo ti te min ngai tu tira
ama chu pu speaker chu tianga khovel puma zo na thlak te en call to tour minister zpm sarkarin ala siam ma sia India sarkarin free movement regime FMR ti top tuma o khong ai ma la ta hi khong ai hei kan first session hi atopa kan member hi ading lak lo khop mai kan sei zo ti lo lo miang o sei zo lo lo ale pu speaker kalome free movement regime ti top tuma ma ala ta hi an den om tak seta Myanmar ne na ram ri shula cheng te salen taka kanin kalpo theina le chutianga hun kan lo manachin central sarkar in hung board of fencing atum chungchanga heta malak na tura thu kan han mu te hi kan an hriata te hi alung che thlak tak seta den om tak zani ti ka soidua o eng poni sela tuntum kan kalpung thar sarkar thara zet chu enge party worker te bakan minister te MLA te an thok rim ti lang reng ani chu chu enge chan kan ti chon bulber alu bera chon chief minister hi mitai ma ani wang ani ching hle pokani hei nan sport minister te alai sang sang khan chanwon ne zela chu enge kan ti chon alu berin te matakin dik takin na thowang ati la thei lawani do to le photang o